Shubor nakaslem jong unong san hima. Ka Hanyutrap Youth Council hapo kajingalam uba Shanbor Marwen Organizing Secretary. Kalalit banwa daki flex ki banner hasurok kalat banet shaulum pongdeng umyam. Kani kajinglet wa ka HYC ki flex kani kum shibenta ban penpau ya kajing ajing kershan. Ya u chairman ke Green Tech Foundation uba H ban Siudor nonglang uba shongsha than Hamadan Malki la khandai sngi linter bar kajing teng jung Secretary General ke GTF hadian balara no uba H ban Siudor sha Civil Hospital namar balajur kajing shitom hakamen. Habakaran shikilat patay kubor uba Shanbor Marwen uloong bagajing bom sngap ke sorkar halor kajing dawa ke GTF kadai namar baladap banshim kapisa niki company he spa bante kitach resort and spa hadolunong lumpong deng. Namar kata ula pendam jore ke sorkar baga sngap menti halor kajing dawa basyong nong rim jong ke GTF dak babendra bagajing wanra ya ke spa ha ke jela kalong ke bamyaham bat ka imlang ke salang ru kamla ban pediang. Tasi nak kalian jok HYC iwan hani kapur bagang te gini flex di bana fungsi benta bagan ngai kesan ini kan sistem condition by sim yang senjang jadi kapur yang keseng mendai tamu ngai kesan dengan lawan berkimi berkimi uni sama orang ba pada mata kata po namun ini kesing itu pun apa isu start dari kaji kunci yang cakmat desa kau ini yang keseng isu peram sarkar ba kasap kuman kesamenti Isyam ni kini ulung pengdeng diwe, bagi nak ngai bagi ni ka isyam kini ka senjam juga kita foundation kalau benaran. Dah cukup apa ngasuban beram ni kini ka sarkaru bagaimana rakyat tak aspa, mau kita kini ka beri ber tip tip belai. Kini sarkar pemerintah kalau bawa rak iki kam masalah kam lawan periang, beri sini berapa? Saya sian nak kalian keseng. Ia agak jengkesan kopura, ya kan ka condition ka sim kani senjam, but nani saya kabat, kat pada sim kani ka foundation ni ka iki isu ka jangka ni nang ka HYC itu orang kasenda jangka. Ijing i jong pino mabangi baka sarkar ka ban scrap ya kani ka project ani lumpong deng. Kajing i kaseng mo kawai kalong ba kada di salanda. Kada ka ka bang imtip kalau ayo i na kani company ni ya kata yung na bentip. Mereka jing sautu kajongi kalau ngba kalau bandai kata nomor ba ada kami yo iya nak ni company beli kamla ban skap ni ka lumpong deng atau sebentar kamdai ka ba ka sarkar kala dep siwi ke bisa ka bamla su bangweng ini to kadai kata bisa kata hari ka jing kajongi kalau bandai kata nang ba kamla su ban siwi kata ya kai kata ka bakal asim nak ni company tak tahu kasa dulu dia mesti duk andai ka kalau ba ya kan dia jing dawa juga ni ini kun samla juga ni ka kita foundation baka sokar long ka pelat long ka iya ya ka jong kamon pabolay ka adon ka sandat baka yo haki iki benta pi wa iki niki flex ini benta iwa ini flex kani ka area village ni polo pengdeng bagi pai ba mo kinang senang kani ka thain riboy bat ka je belo ka koi kani kamtami ki tourist ban late ban rika sini ka orchid resort pabakan tiga bandai channel pengdeng iya ni nanti bisa betar ni waktu orang ni ba kipai ba pai turis iwan na sabar kini kai ke jendawai jong di pai ba senang jong ni ka senang tahu jong kalian kei per kesenjam nyo ka seng lada jia baka sarkar kandang sengap menti halo kani ka cintawa ya kata ngi sem be kai ka ba kai lam nanti kani ka foundation ngi dekat tempat kahi dingin sa kai ka maka ka foundation kale senjam kai menurut kadang ka seng ngi dekat baik